Hello, CTL Technology in nan kut kan tlai than ha. Tu tana zai kong da kan chim lai ti sia chun. Facebook password kan thei ti lo tik a jitin da password kan then lai. Na Facebook log out to allow in. Ka Facebook password ka phil ko ni ti sia chun. Log out to allow in atu ning te hin Facebook password khen ding khan. Zau tin ha sitia kan som na. Na Facebook na van on piak lai rin thum tung lai ring te kin hi lai chun setting a na kal lai setting and privacy a chun na van kal lai security and login ti mi te hin van mi piak lai na he ka tang a hin cheng password ti mi mi na mi piak lai ka juna hin kam password thing kan thei lo cha a chung lai zai man te ok kan nei lai lo cha chun a tang im mi forgot password ti mi te kam van mi piak lai không cần hạ và lái lan triển được ra kha ka son tia hin code number into ndu mo ti chai ka ding te hin nek kan ban me ko lai a cheu khat ka hin phone number silo in gmail to mi jong an comment ke che phone number cha nek ka ban me lai ka hin code number tia na ban kan code lai ka hin code number lungruk kom ban tia lai lung rục cần trượt phốt xe chun nẹp cần mẹ lại ka zona hen password thar kam ban tiel piak lai ma khana phil thi lo ting mi ne tiel sim tiel how kana tiel ko xe chun atanga hen log me out of Facebook everywhere you my account might be open kan za piak lai na Facebook kha midang ni log an lu sur tik a phi nak na Facebook ai offline ma cha khan thei naw ting cha kham kha hom bun to piak lai chun nek kam ban mi lai